khat riungut kinong lehkai kiba shong basa haki than kiba hap apo kanong thamai constituency kiba kynthup shiphongut kiba don jingduna haki bor ui kibla yo khur ya takma nong haka first all India Blind Football Association partially cited National Football Championship kila sha Pynkupburom haka jenmiet jongka artarik naiwing arjar upsau hapok se yakini khandingut la Pynkupburom do CEM ka KHDC ba punya sing CEM ubadai artat unong shnong jongka pok se ringkat ke jinge donlang rongba shnong ke pok se ba kitbok pol CEM ba alam kharkongor rongba dong kiselong kmi kiseng samla bat ki basakot sumba ki basa Pynkupburom hakini gisi kilong I adial marfi nong dhar ibala yo khur yaka takma rupa haka wako India Men and Women All Events National Kickboxing Championship kablalong Goa. I hybrid Ryan Mukim iblayo ra yakanam kum youngest player Hakawako India Children Cadets and Junior Kickboxing Championship. Rasinus Pathao balayo khod yakatakmak siar haka All India Blind Chess Association kablalong Tripura. Alan Sun marbanyang balayo khod yakatakmak siar haka All India Police Meet Arm Wrestling barban mikmat yakari India sha Europe kum captain. Sumita Kshar ibala cha jit kum referee haka International Arm Wrestling. Wansuk Club ibala yo khod yakatakmar nong haka wako India Children Cadets and Junior Kickboxing Championship. Ki shpongut kinong lehkai football ba duna haka bor ui ibala cha Pynkupburom kilong Roy Bay ubadi coach Kamda Thmu Langstang ubadi manager Colin Bay ubadi captain Ilastun Si Maulot Jurus Klein Dami Lingdo Sebastian Shilla Ivan Yaine Dakar Double Star Lante Bad Ujetan CEM Kublai Shibun Temata Kaju Khur Sompha Jupi Yengi Ki Baduna Dukhatmen Hai Kama Kidon Arbanta Ki Juduna Sui Kajina Kashi Kuwei Kadega Blind Football but Kuwei Kadega partially sighted football Pishipun Hakadon Kajina Pair Apedan Jikide Baba Kuwei Hi Kajakai Kadei Ka blind football kebut lehkai tangki B1 kebut totally blind pada kadai lehkai kadai banjatap keman kikut kita giaikan baik teki eye patch terbadan bagi cu praktis tu kadai hanya bukse kalau kita kalian ke personal sighted football kalau kita jenis bukan apa nila yo wan lagi dega yo balai ya ka sarkar mo ba ngiru dan ni kata ka lag ka kalak ne ka jaga pansya ikai na benta jongi rumah orang tangi ki ba biang mabet andre yang ki ba tunar ni don kaman ni don kam ya ni kwa ya ka ntaga playground dan kata mana kalian jom sana kalian jongi tengok ni kuat kacaka kacaka hikai syak lane shono ka coaching ka cakap training camp kata ni ni kuat menengkok te kenang bangi there are many young athletes iba na benda ke personal secret iba bun ha iba long very talented kikwa kan yo ya kikwa kan yo kan lehkai shan sinoro ki bun ha kikwa telong utang kerpat ya sarkar mo ban yarap lam ngiru long kanang bangiru ban long kum ban long lab kiwei kapten jonga gadi alan esma bilang te ngaderu coach jong ki amasing ngalawan represent Kelengkari, ngalawan lehkai support Turkey, ngalawan lehkai support Uzbekistan, Europe, dan mentar ngalawan jo gold medal support All India Police, dan mentar ngalawan lehkai support England next trip. Kalau ngam dari itu kudu ban kena namai, ngam lalu sih India. Hadien sekolah introduce India idan student jong ahni idan I kong sumi ini so bayan kong sumi. Ai barem
hadien ban ado ba idang ki problems di kaman yo ban practice so te mata ba di lali tibet dia ban in long referee te mata di she is the first woman hapo ga mehra jungi jala jungi ba yo ek international referee certificate ba unjoru ngakap ni introduce husband jungi Shanbor Sangsai ini di gold medalist hapo Asian ini di student juga babli ini ru dan kajudua kagat ini so di para ini nak para yo gold medalist hapo ka Asian game te nakaleng juga ngadap juga kajing kemen mangai hang ni gidan ki football ki job na kani ya kayu kumila so ni ba mane ba long ba babli mai ru dan kajudua department ikwa ekapol ikwa ekajaka practice te nangaya soi gini mene ngapet na phais student na jomru ngai nga student jong adan yan reward nyomot kiba bam nangkren bam yosno yo ki para athletes te ngai gini ka kanu adan ni jikta nga ba lana genyo proper training na ne proper field in practice it ka hai ki bakin one comes command telada pikwa hi be kini ru kiman chakwan tenga karpat ya ka sokar ka jing sore bafin yarap kesan na mikini na kini ru kidi brevi kini ru ki athletes ki ba bawara medal nam tak state nam tak ri na jala te makwa hi ba pisiaru pin tala bidon ka practice ngatip bangangek PCRU sisingkas ni PCRU sawan mentah bukan third next I guarantee PCRU see your goal. Di second program kumbanga nanti ke presiden jangka Meghalaya Blind Sports Session. Agni por bagi lehkai setemo ibun kijinge bagi mio praktis kata kemadan perfect madan mo. Kalau koram lagi lehkai po long kerjing CEM jangan rejam di player bori mana lehkai mitala kendai snap inti agin kaces sung lehkai football lehkai hapor bang praktis lagi ready yang praktis kaces ya kaces mengidang nak ben praktis online tu kadang football ngimla praktis online tu kadang tinggal kam kemadan nam tajong ki kemadan kan baki ngi kwaru ka artificial turf kemudian artificial turf kalau ke plane yang ini kibang i dengan kai bersukru-sukrang hang ilang tackle ke bola tiopor dan kai po ini ki artificial padan long kesentut kemudian ke bola nak kajang beri nak kajang idul kam kemudian kowe sendiri kam kemudian kemud ni ada den praktis ni idul kam man kapon praktis ke kemudian praktis ngimla kius kemat Kesak berberi IP. Njuru namdai somarong ba bahalan mapanyam aktif hai kanam jogiru dapat champion juga arm wrestling fotli kisnem namdai lawan ba namang utanong kemat coach dekat tim bejogi dan kalian juga ngai play kerpang di kilong kumi di kilong kota kun semua semua berkait Lepas ay nak lapan akan, Henry, kalau entang kaya apa ngabuk akmat kalau entang jadi berkhur berdoa dengan ayat kami kami di kon sama berdoa. Waktu kita nak jadi nak kan dan negeri komunisme menyukun kata yang diusahamu, you boleh jadi dalam bonong tahu. Kunjur ini ki jung ketim jung bahalan mampuan, nanti apa manusia bila siapa Itong ijingnya kiru, kata mahal finance, mengenai yang state government kiru, dia laban fulfill at menjadi sepi.
bangin ai jeng thakti man but mo kembang mana ni subuh yang jeng khur ke doi pi ban mo player nang ai pi kemat ke basat ke bakhan ke bo jeng jeng berkat jeng pi kan bakhan baik ini kalah ba ngintip badan bun ha ki samla hapo kan ni kanong mai bulun ba shabar jong kan ni ka jaga ke jungi ke shinam ke jungi ba ki dan ki samla lawan ra nam ra bulum limba ki sporting activities ki hair ko ni like so ne de ai kublai kickbox kerbian gerbang shwa namta kenika Meghalaya Blind Sports Association ki balai shimenta hagai hagwidi ba kenika football shabar jom kecela but lawan rabu ya kanam ko burom ya ka ba pindio ban job haga bronze medal de so ban ai ka congratulation namta jom pi what abanga page let's say ka long ka ni bom dan sap se football what haka jing yi ka khmat teng nim la ne la kai pha replay la sap kerpang ye phi what haka jing bom yi i khmat re phi dan la ban ni shim ta haka ni ka kam ai la kai football teng so ba ka dei ke ba le se kan pendek berriu yang ni lu kum ki nom i khmat ba blank play ju no no ran ni bo ka thei sin bala khang ko berthei la dan na ka jam plan te so ban ai ke jing kublai se hisin yakini but ngala snap ha ke jing kran na ko masdan na ka jam jopi but ngala note to be points ki babul ki ba lapan so limba ka jing kendu ka jopi abai de ka sporting activities ko pidon oi mla ban biang le sebul ki jing na do ki facilities ki infrastructure ki ba welcome kum kamadan lehkai ba kiwei de na kalian cuma shimkya ban ekran ba ka sorka jila ba ka sports department dan dengan support di have red by day ba ka wako de apa itu ini kickboxing ba kiwei ni ki samlan la ya dan haki competition prepare la shimenta la nam burom ya kubleshbun but na kalian jungiru shen insa dan iwe practice la unong iwe i jaka ibangin perbian facilities na kalian district council hanong ra